Muikilaikira na ninaiwa pa Friday, enero 26. Naiwa wanlesan kalalki kabrisa luki kaya an stadita kaya. Mana ni kumi bane muikilaikira ni Elena de Huaytulban ka kumbuk kumbarasa. Patriarcas y profetas bukkaninaba. An barulban ka nina kumbarasa tihimia kumaiklaban ka. Yoanulban ka wahkatayara sipsa sakaya 173 ba 180 bakat. An bara makaban ka kumtakri kisa ulban ka barabarasa. Dia lanta kaya sipsa yawan ng Jacob experience ka bawina. Pura sunrara karni ka bara pa. An kasakalaka aiska dawan raba. Lawan na ulban ka ba muhikilaikiran ni wan kasakalukan ka tabay kisan karni ka wan kisa. Yawan na ni wan yukway ka please ka kumbarasa. Wan raya ka yuku kaya please ka barasa. An bahaba dawan mihta baman. Dawan bajera tara na idawbya, ya witin ra kasakluki na ni badukyara. Ya na ni kumibandi, ay luhpya baku, takan na ni ba. Karni ka wala ra, pli kaya nit ka apusa. Selpa ay karni ka ra sindriwa, ya pesa ay sinskalaka ra driwa ya dukya pyasa. Diara sudba, dawan ramang kayasa. Witin ba iluhpya na ni kasakluki na ni bara. Help mo ni sa an help mo ni kabya. Time ka saura na ni bat piwara. Baha luhpi ka na ni bay kasakalukan kais ka witin ramang biyaga ka. An ay bilawal biyaga ka kasakpali. Kung nabako sinyawan na nilawan ulban ka balaki kay kwetem. Sipsewan wiye winan ka tara kumbara maari kisa. Kan promise ka daw kina ni ba. Naiwa daw kan ka ba? Clear up yasa. Kuna wan raya kar si nawi kare on staita kibalan babako wan raya kar be piwat saura na ni time kara lubya sin. Yawana ni lukan ka nampana para takas biara. Wana wea tu biara. Lanta kaya sa wan dawan ka kupya pin kalakara kasaklu kaya ba. Dawan ba ais ka palimari kisa bahakarni ka badus primera. Upla manis na isip sa lawan ulban ka na ni ba kumukumbrih mo ni kunin la kabila kay kan kunin la karabriwaya. Sampli ka kumyawan sip sa kay kaya. Lawan ulban ka 91 lemba an 12 ba debel ba yusumunan. Jijas ra trey ka kay kadukira. Lalbla kay kadukira. Barabako sin sa tupla manis na ninaywa ba. Setan ba yusmuni supla na ni balalbla kay kadukira. Manan kumibani bahat trey ka kay kadukira ay si guys matyulban ka 4 5 bawina sembakat. Dia bara trey ka kay kanya ba. Pura luwan ka kautara na ni ba. Church saki ba. Dawan church ka ba. Or Christian ni ba? Bahana ni ba winta krasa school tara di man baboy yuya kiratara baboy orupla wala na ni karni kaboy likapya bahapura luan kalaka sakisa kumibani rumkam ra lulam kriki dawan ra makabismatem an dawan ay warkadaw ki baboy. Kasakalukan ka bais ka pali, tara pali ba, wartakitem. Dawan ba, ay klah-klah karni ka ba mari kisa. Danta kaya dukira mo kilay ka na yawan ni makaban ka rin kung daw kaysa. Klas raman na ni kumiba ni yaw kasla takmatem. Ansi kayaban niya ba, choose di makaban ka ra. Dawan ra kasaklu kaya dukira. Time sa oran ni ba, piwara. Andiara na ni basaurat takitem time kara. Nahki kumi ba ni tan kabrisa. Naha takan ka na ni ba. An nahki sip supla raya kara di maya.
An bago sinsat, nah kisip saya wana ni dawan pramis ka na ni batan kabriya. Lawan ulupan ka nani rawan marikia ba? Bago sinsat man ni logi kaits, dia lawan na ayul brika nani ba? Baha dukia tara ni ba dukiara. Dawan permis ka na ni tara na ni ba dukiara ulban nani ba dia. Witi na ni ba experience ka or ay raya ka na trabil saat ka kumi or time ka saura ni kumi sin kang barskan ki. Or witi na ni baha experience ka brin na rupla na ni kasakira na ni time saura bakku ay raya ka na trabil na ni brin na ni uplika na ni barasin kakairatakan ki. Makaban kawalakum. Nakisip saya wanan kumi bani wan kasakalukan ka ba. Yar ka kau pawi kau karna takaya. Dawan ra time ka na ni sutra. Dia sip sa yawan na nirawan ka. Wan kasakalukan ka dawan ra bria ba. Nayar la kaya. Dia mata dawan ra wan kasakalukan ka mangkaya ba. Time yamnin na nila. Baha batara sa lanta kaya utin ra kasaklukaya. Time saura ni babalbetem. Baha baluki kaiki makaban ka na ni bamanan kumi bani sa itakis ba. Baha makaban ka ni baraya kamra dauks. Anansi ka brihuaram ka biyayaw ka sabatas latag betem. Baha ansi ka ba share mo na yado kira. Muhilay kira na ni. Dawan kumi bani ranaywa bless one mo nang ka.